WeruTV ni bwega sana ntubokithirwo gwatanite na tukaiteneka na kaiteneka kiri nteto chia wero ukarikana ati neto kari na rono tukwithiritwe ni Eston Gitonga ati mutungeria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga na atungeria bangi banasa ni beregiri kwithirwa bakeja ndene ya kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi weekend ne jina randi unge kambiria ntere chia Tharaka Nithi kana kaunti ne ya Tharaka Nithi muthenya jwa rojo kada juma na yotuko jumamosi ya kethirwa ari kaunti ne ya Meru tungeji ya Raila Odinga na atungeria bangi banasa ni mbete kwithirwa yuki amari mingi sana yege ndio yoge atongeria ba Jubilee bakiwa ati mutongeria na watu wageni boboya na kaugirwa na mantonto ayo na nibo ntoka itene katre na mutongeria wa campaign sia NASA ntere sia Tharaka Nithi bwana Profesa Isaiah Kindiki ratugetha tukiaranire nwe kaitene kana tumenyithie uraba bangite kana mitaratara ya NASA kaitene kaukirikana ati maita maingi kwataniro ya NASA itiona kura nyingi nterichi ya Meru na Tharaka Nithi na ukarikana ati ni kwirikana ati ejini stronghold sia Jubilee ukarikana ati 2013 neringiro almost Meru neringiro almost 95% ya kura sia Meru kire ithurano bia 2013 ende amona bu dene account ya Meru ni kwari na punge beli baraba ringire kura na kiama kia ODM na right about now tukiambiria rorwetu na professor by the professor asante sana ntubwa kweja thank you notubwa kuona kanyako ya kwarane nati na ni Profesa Isaiah Kindiki na tuli na mtaalamu wetu wa mambo ya kisiasa tawa Catherine Maringira karibuni sana. So Professor ni no tuile miaka hiyo ndio ukija kumira kaiteneka ndora Tharaka na Meru lakini kewira ndutawira unto mbalimbali ndutetewira Kenya Polytechnic then the Technical University of Kenya, Kenyatta University, Egerton University, na ndauma omea Kenya, ndambire gwitawira South Africa, institution ya mbere gwitawira South Africa yari University of Fort Hare, ndutitawira university inu miaka 6 anusu, nkurikia unda join Agricultural Research Council, ndi manager wa Natural Resources, Dakaro miaka uyiri and currently I'm an extraordinary professor University of South Africa kana UNISA na University of Venda. I serve a dual appointment. Amano de Rudha wa mieri na kampeni la Mheshimiwa His Excellency Raila Amolo Odinga NASA mageuzi Mwanka State House. Tareke andarukiri. Okay. Yeah. So rutere ruru kana ateni stronghold ya Jubilee. The other day ni ndakuonera ikana sana TV ne no wate take into a stronghold ya Jubilee rutere Tharaka Nithi na rutere Meru. This stronghold yake tangu kosoa nini na tikangu kosoa ngo kurutana. Rieto iri stronghold yari umite tirieto rega no tikari tumire tirieto rega lakini rieto riumbite kwenezwa ivyombo vya habari taibi magazeti makiuga stronghold Kenya yambire 2007 ilo tuonile stronghold ya mbere na yeta wa Tharaka Nithi ukaweta stronghold uweta Tharaka Nithi na twaweta Tharaka Nithi tuweta wamba pakura na undanganyifu na ukora nukurikana babo athingatireo imauaji Kenyans bakua babangi bathamwa bauma miji yao baetwa internally displaced persons tacho IDP nacho inokuona thirikari ya Jubilee bagichugia kuchierencha na mbeca na kisi ila chi Tharaka chi ariganirie na Meru ino Tharaka Nithi kwe na IDP lakini chiariganirie na cha Meru bariganirie ibabu bathingatitwo bakisi bakerenza na tupesa hapa na pale kwa stronghold iliitwa Dathina na liitwa litabwirite tumirwa ndani ya siasa cietu lakini itumbite kuigwa watu kurichokerera karatari etorega bamairi
ntwaringire kura yes inyingi muno cia rutere rwa URP na TNA Jubilee itaringirwa kura in Kenya kuma independence kwau into kenge byombo bya bari gutumiria that Jubilee ni arena 90% utin Jubilee yari URP na TNA but ya coalition kinya thirikari ria itari Jubilee that time kinya thirikari ria ku tia Jubilee nurongo bunge bakwenesa nantu bagetigiria uti thirikari Jubilee ba uchwa thirikari amwe na NASA na siasa nacio na kura ikachinchagia waburantu bakomea kogwe giteri antu ba Meru antu ba Tharaka nithi apaistani yonthe barambire kuria rais urongo bwa butwirio gutengwa kwa utwirio twathugana imbeci gutengwa ikandi na antu ba Meru ba utengwa na ba Tharaka nithi bakuria rais bariwa sasa ndigitala mageusi na ibathamire na batura mutegeri wa WeruTV kana kwa nene watu kirukira 40321 kana kire Twitter handle yetu at WeruTV kana @Martin Gichunge wana ntukwe na roto rikure kithwa ukaringira tongoria banasa kura chokia kana tutumire SMS na ichokyo kya ye kanare o yetumaira namba yetu SMS ira ni 40321 yes or no yes kana no kire 40321 tukethwa tukienenkanira polls yu tukirikia interview ya kaiteneka so aru ati we take into ya Tharaka Nithi I mean we take into ya stronghold unfortunately ni slogan ya county ya Tharaka Nithi muga muno mutegerio WeruTV na kira mpomba kuga kire issue ya stronghold ni stronghold yana kwithirwa mtu kureria kuona au iki siasa nandi kureria kuona ni nyingi muno na ikitu ngande uchitoro chi stronghold maybe nkera professor nyake to kuka Jubilee tareo TNA na URP no bo ba para kwatanire ba di Jubilee so actually kinyere aba na Jubilee coalition no and to the same as in taka bara janto different kuka TNA ereo Jubilee ereo na URP ereo differently lakini bonde bara kwatene na mbasi na bonde ba Jubilee ko i the same people nanande ketemito isi dito stronghold utumiro mono ni nare kuona kuira nyingi ndo ya code 2000 and I mean 2013 yale na kura I think that 2000 ke Meru county na babangi ba na over 500 over half a million so it can tell you ni ba wete kwa na kinyake siasa mwenye chieta na perception na emotion so kadra perception na bejere neo mbere kutuma mumiro abalingira kura then but you know professor ya kana point nto aruati Tharaka Nithi na Meru ya kaitengi na utengo ku ni kwithirwa ati nare ni bakunenkirwa mbecha cia kumenyera IDPs ire chumanire na rita stronghold actually no kwejirite au no what happened is this mali dine mwe kwithirwa we ndene stronghold ne kwithirwa kojo kwa gento ki twita na gichungu for granted okajo kwa we utina angi ugeta so kandingira kura tuli regardless of whether ndo kuthithira anything kana utikondera kuthithiria na ikitu mekuona batu ya Meru anto bakienda nasa nuntu bakwithirwa one development ira to kwenda kuona njira je materu dite kuthira njira charungamirire nyingi ndamire chaire dithu Tharaka ichi arungamire njira ya dithu ndicheketha nethirire professor ira ruto ugire president jira uga imarizike haraka iwezekana vyo contract achange utakona ni kuonania stronghold ka stronghold muno kozo ka for granted and oka ogwe tujote na ogeta so nya para ko jadai atu kura Mombasa na karafu ogwe tokeja gwe no to ogwe that is one of the problem with the stronghold so professor NASA bakona kura Meru na Tharaka Nithi inyingi muno how many NASA inyingi titarawa chira umene NASA ikona kura inyingi muno na kurukia Jubilee bokuwa tutumba tara kura mbere iringwa tuji tukona kura na ngurukia Jubilee wewe kegwereo gitumi giki okaraitha baba ukampenera Jubilee
especially atongori bao baba riguru siasa ciao ta muchongwano uguo kuri wengu thikiritie ndio ni akirwa akiuga ati SGR ni kitendawili ama ni kasi you see akarea kwa na rais wamba bwa SGR ni reri barekire au bari yaba kona yes tuburi tukua tuna infrastructure na training cia kisasa na transportation kiu gintu kiega lakini batumira gintu kira kuia trilioni 400 igiaka that SGR kuma Mombasa mwanka Malava maita mathatu ene betwakira 500 bakeringaringira mpe bongwa baka unaona thina ti train na ti SGR thini wamba bwabo ri kwa SGR nukuona trilioni 100 kigana gwaka barabara eno ona reri enu iri costi karibu trilioni 100 per kilometer billion I'm sorry billion karibu 100 per kilometer watara mathabu utirio wakwa reri America, Europe, Africa, Ethiopia ria Tanzania ria utirio wakwa no uri tobu ukari imbitu ni uri bakara bakiuga jeri bokere na nguruki watu ukona bakara bakere za bakiuga bura iri wire nene nendongi na mbio thine na kira tu question tuli nasa tutikuga redi ni thuku itugwa ni tumiritwe kuia Kenya na mbesi ichi ya Kenyatta hospital ingi Meru na ingi Tharaka Nithi ingi Isiolo na mantu maingi no kuona eri tukuga tere nuntu antu ba Kenya ibanogete ikuruta wira no wanta ndi bokuruta wira otugo butamami ibokuri ogoti twari ogoti antu bakuana sarisa na nkunea bageto thakagira but then barua ate Raila atena track record barua tena ari mubunge wa Lang'ata na riwa ari mubunge wa Lang'ata unfortunately Kibera yariona Kibera wote improvement yo yone kire ari mubunge na Kenyari prime minister actually kemo kuchaya nde kemo getoma akaremwa kuna ndiko wata kura mwaka muthia nondu wena ara bwega na ije kupul voters na kuvalia nambi na nyako criticize government na ije bwega muno lakini wakinye gitara track record na kuibanga au ni ora ile ithero ina thina cia wau nondu nyana ndio gataka thai antu bamero buriba kwenda kulingira nasa kura otega mundu cyo cyo thai lakini kanyaka komba kura nondu bwa gintu kimwe one kuti structure yo nasa in Meru na Tharaka Nithi nondu randike thai professor Kindiki lera na makare na Meru na ndi yewu wake ote candidate ro governor kwena mheshimiwa Kirugi Temukindia Kirugi menya imuntu uterare siasa for more than 10 years 15 actually are out of politics buru mpione na ndibira na professor Kinyaya good professor here Kinyaya atari siasa numu yaro siasa batungu kwera na nyama kana ngo tira mwana siasa na ndio kataka uti structure yo umba kuga wananchi kana voters baka vingateria kenda beigwa ba tonya na se tonya kugoka bakaria nonto maybe ba tonya professor Isaya aja ate PS achitire Nairobi tu inatoka ina Ameru so mtu professor in simple bo analyst yako ile kuwa ni ate NASA ya kabote na foot soldiers na on the mashinani na antu ibako ubwenda lakini ndanto bali kiure giki ndunya ko mtu mora mbuliri yako na ndi NASA ri dai tarwa inatoka ambaire inye msiembu nteko kumekeza kwa msiero no mbondo na Meru town ya tembo manto mathatu bombere ma NASA ina structure kuma kureguru mwanka mashinani nkuruki ya Jubilee ngakuri structure ya Jubilee ene nditwa coordinator wa Jubilee no. Well, doesn't matter as long as boda wakona karuga bateo CEO babario nakwira tuna structure na kuona ino na outfit ya imbia ina structure na irio ari right kugatiri tutina candidate bara bakongani tebia biingi for obvious reason
NASA ni muungano wa Imbia na especially utero Tharaka Nithi na Meru erewa antu batirari na tuge confidence ya wona mtu akiromba kura amba karaitha kegwe baba muthingatite barenda ata ni antu baga na baukira tutangasa NASA antu barega bakeya kuria rais kinya baba kuria mbere wananchi batie nabo endiro kona bamwe bakibachokera wananchi bachenjirie nontu siasa cietu cia Kenya cia Meru na Tharaka Nithi tutura tukendwa uruseru wendia ba uruseru ngaukira ankendia Tharaka uruseru mutongorio ngaka uma akendia Meru uruseru ingi thokoni gi siasa watuika tabora kuga mtu anakerwa gitega PS akaurira Nairobi tugauga lakini aiwa PS ira ditwanirie Meru kana nata akewa Meru kweo arewa geta wambi Meru for example no kwenda Meru na Tharaka Nithi no kwenda Meru na Tharaka Nithi in particular ibao tutira wa Meru ni kwendwa ndauga atiri siasa cietu mindutana ngukurutana ipakinja gwa na urusiru nukona akora niunde a utiko nindi ukinyira antu Tharaka Nithi nkaria nabo ni tuli ali Nairobi ebantu tuga mwananchi wa Tharaka Nithi mbia kwenda atie ruji kuma twawatire uhuru atie barabara kuma twawatire uhuru atire kinya police station ndi gwakwa yatura na police post ya ichitura ingi watara mantu mama leo mama mwananchi utiwo ushurika namo so long as mwendia wa thoko ario ingi urakorwo na rugamirite Tharaka Nithi waya Meru ibaijekene kuma twawatire uhuru baijekene ndathomera Chuka High School 1985 barabara ya Chuka iro yakirwe ya Chuka mwanka Embu mutongorio mora reo wa Meru giteru hauririe iba baba tura nyombe kwa na banyunjure nyombe kwa uturo na mbio banyunjure bau nendie ba usiru eno ndati kwenda wananchi batetheka nontu Meru yekene njira ya Meru no monke gende timau no tirengi owa utura banyunjure no ene Meru ni aturirwo banyunjure na mantu maendelea guchenjia kundu gwa mbere structure ilio bamaire nawe tutina candidate tuina kura nontu kuriti nase kuringirwa tatongeria bakuringirwa iwananchi bakuringirwa bakwiringira kura babongwa egitara mbere kumatuko wata uhuru lakini kiuja ri professor ananchi baba aringira nasa kura of which bakaringira either ODM kana Wiper kana ANC no nasa is not a party na de baringira Raila kura na gutena MCA gutena governor gutena member of parliament benda issue yao kana manto yao zateterwa no kabatetera good kiuria kiega tulithura president okaraitha kiri pillars cha NASA 1 2 3 there 7 kiri pillars cha NASA imwe tuliuga itokayukia thirikari tumichokeria mwananchi thirikari ya Kenya mwananchi na atunirwe mbio thirikari yanenkerwa endia ba uruseru baba karaneo mwananchi atiwa na aratatirira kankwe mufano dira twari no koloni tweragirwa tuli antu bathatu ni askari bagi koloni iko nini hapa iko matata tukamwira afande hakuna matata afande hakuna matata Mumeru atikethanagia na matata wira mtu muga bwararata ana bakariata aturi itu tunajuliana hali lakini mukoroni akuragia iko matata ukamwira afande hakuna matata vyombo vya habari vya chokerio miaka 50 lita mwanka wa rwimbo rwa rwendagia Kenya kimataifa Kenya nchi nzuri hakuna matata no kwegwa ndenda kwera atiri urutani babu tari ukwelini ya kwamba TMCA ai responsible na tia tuge na maendeleo maaloko
TMP is responsible tukanga Raila na MP wa Kibira nukona na ataka ngoroba no MP akangoroba nugwe I policy cia government it's very sad but at least akilo it's very sad utibirite kinya kolobi why ikuga ngalobi atankwire okaraitha right now waborio muntu eraithiria kona kuri churire akawa meabo thura kiama ndurani ndeni uningwa na democracy yetu is a party democracy ndomo kuona kinya president worried that nuntu ba independent candidates ano ndo bakaingia mbunge bunge ukiwa kwina thinene muno ano ndo gurukia policies na sheria ira igatumika mbechi tumirwa kana maendeleo makurukira no mongi kurukire mbunge no mongi kurukire through party democracy ena buriuga the party does not matter through individual ibu niona ratibure de ku okay so professor Ruati Raila I justified kwithro ati atakire ngoroba orakuwa na atabati kinya ko lobby but then why nito tukuona bunge bangi ni betha chibuna baka lobby mbunge ore kwa kire ngoroba beromo development actually tukataka kile katiba the representation no moka anto no moka bedera baina mtura okatetera their issues kile parliament na kile county government ontonya county government okataka MCA sibaraba kumba kutetera anto bao bwega na komatokane maybe na governor maybe this is Africa tutumba kwa to Kenya Britain nala kedra imuga jo ambesa juiza so very well tutekwa na manto mengi bando bado tu Africa resources das itekungana so kedra itekungana no mwanka mbunge kana MCA edrwaleo atetere anto bawe ona ninjire ni kuendekana ndarache ni kuendekana itokwenda ruji itokwenda thoko yakwa insecurity kuingia karunga ma TV akauga akonewa kintu gikadido no mwanka tu representation aya kintu kingi ki rutero Raila muno adingata ira akaliria nto bwega paka mutara nande atutingi endera yake after that okay Kiresemeza Umaru yes I will vote for NASA the Jubilee party that is TNA and URP government has been a disappointment to the Meru community as a whole. We see them giving money at Western Coast, Nyanza, while they have forgotten Meru, Kenneth the Maua, Kumamawa. Professor, I believe SGR project is untimely. Food security, they could have spent the money to irrigate northeastern Tharaka and other dry areas. No, George Kanyakino ngeno kawa Jubilee damu Keremi Henry ngeno kwa yes kienu tukonete and nothing can be done to change Meru and Tharaka County to vote for Raila. Raila has been has just a few votes. Kirugi, Isaiah and Makarina, they are very young in politics. Ngotige mwe kuruki new politics kwa mbere maenda ndarungi iteke mbunge 2007 meange komimiziru kombogo watijo uyu akwande akugo kombogo wakinyemsi ya tado wani nwarugamya thurwa uyu akuga young in politics na ginto ke aruga young in politics donto bate kuona siasa ya no man lakini point inge nonto itukurutana baba turaithite point inge ya gisiasa mbenda ntu betu bamenya tiraira tukuthura itio tuingwa tukwenda uchenjia maisha metu angu choke nyuma nini o raithe wa constitution yetu yandikitwe mistari ya mbere preamble utangulizi bivuga atiri tio turi a Kenya ituwipa katiba eno tuweke mwongozo wetu we are giving it to ourselves ubwo tumeandika and we give it to ourselves no kuona kura itu kuringa isi antu baba nogete nukia ukagwa noga ni Ethiopia no tikwenda kwendera tuweka nkea thura NASA ukagwa no kuona gotubwa kubo kuiwa namba na saricha bakwa no nogete thura NASA ukagwa nuko thibitari ukarea kuragurirwa nututiendawa utienda gitari thura NASA ukagwa nura na biashara yaku yagwa nuntu mogoti maingeire uria mboka
ukaruta cia county wikara kugita license cia national kabiashara kawaida na kwa khatira bau bonthe bo bakuthura NASA na NASA imaisha mao bakwenda uchenjia tira iro ndinga kinyara iro ndinga umo tukathura NASA. Okay. Yeah. Professor is so confident at NASA hukuma wathani na ikona kura tereche Tharaka Nithi na tereche Meru. Dai anto by pro iba kwenda NASA muno na ima anti banugi idirikare Jubilee for now. Na ndi kwento kura de nerere ona ndi ni ku convince muntu ujo mu kulinga kura ya kwamba NASA ndi Nairobi nale ngatetheka au no dinera nere akethura itin manto jo ija kudhidu then no bone kura inkai. Okay. Lakini wakataka kethura 2013 itwale na mporo waburi na Kiringo. Na wakataka still kura raida onere nao jare inkai sana. So inamaanisha kintu kimwe sera tia ODM kana NASA itikumba ukinyira mwananchi pwega kenda mwananchi convinced kana etikiria agatetheka. But last time we tuonerere ari intere cia lare actually lare yongwa na arena ntoba ingi sana kiuta tena wedre. So maybe anto ni batenti tien anto ba ina nyonta kana these crowns just translate kire kura nunto ntobara bonde ba ina kura lakini nande dinera nene neji ku bakeja bakuthikire indi tariki inyanya jabu bakuthikira ri jagatuma bakuringire kura au no direra nene ri nonto anto anto kuyanto baomere anto nyaketho ba tukuro ba kamato nambi still anto bakuja na bakathikira. Okay. Lakini andije ra overa ijuja ka determine kethirwa bakejo kuringira kura or not na Meru iba kwenda kuchinja. Lakini ndina ni oba bakage werubura bakwenda uchinja uro kaba ukatuma beta nau ke chinjiu noe na leto tukomaya no. Okay. Mtengero WeruTV tanambira kwa rane batu kirukira 40321 kana kiri Twitter @WeruTV and @Martin Gichunge 1 kiri Twitter na tukirikiria bwana professor. So kaitene ka ura ukumite kire ngwatano ya NASA na ndiwe coordinator wa siasa cia NASA ntere cia Tharaka Nithi. I'm so interested kumenya relationship yeku kana usiano bwaku kaitene kana Professor Kithure Kindiki bukariate. Bearing in mind that bumite family ne mwena buri on the contrary usiano benu bukariate kaitene ka. Iwe ano tubakiurievu na ndiko mi wambulia professor ule yako wambulia no my brother. Yeah. Ka go re bore no my brother ni na brother bangi bana no tikumbuli usiano bwako nabo. Well they could no to siasa. De na sister bangi bana kinyako tije na bakuringa kura. Ule yako mbira ri family yenu. Na atakuri etera mbu tangu sokari. Na koko tena time. Ingo sokari. Of course tena time. Ede tikanga atira. Ede na njire nkube. Sanita ena uru bakuringa kura akenda. Lakini ndenda ukwira na njire nkube nkurutana ka history kanini burato ambire kura kuringa kura akenya. Mbere ya 1963 mtomo jiro ngosi nyeusi atategeri twaringa kura. Bura mukoroni uga hiyo ndilikuwa right. Kwa kinya 1963 Antorome tatio tokalia ibo berwe kura na ibande akabatewa. Watu wikite Antorome buraba wa Kenya hiyo ndio tunafuata. Mijugu muka wa mbere kuringa kura Kenya alingire 1979. 1979. Na iki nonto muka wa kura watu ikire kila mtu ajiamurie ena haki ya kuthura maisha make bora kwenda makara ya karata kanisa nkathi Methodist ungi akathi Catholic tuba family imwe ungi Presbyterian lakini evitu tomato inge tutengana twe family hapana hiyo ni imani utiumba kumbira mutano nyokwa ntumwamba imbi nonto takuia utiumba kumbira hogo kano umwe murebi unge ti murebi sini kweli lakini mutano nyokwa tibu. So hiyo ni kweli. So ena haki ya kidemokrasia. Ena ntuma family komboria angu ndo tubungu taizi. Back in 1992 kwa mtu aenda gete ya president etawa kijana wa Maro.
tukarinde tukeragia na senator nyo kura yake ambere kuringa ambira we akathura kijana wa Marwa ai namwira turi Meru tuithura na ni tuthura DP niona ni arega go to IBC records cia 1992 kijana wa Marwa Tharaka constituency aina kura imwe ya senator tatu amenanire na hata twaya kumenana mianka later emingi nundu tikomenya that history ira turi ni history ya independence na ingwitegia ntugo imwe Kenya kego ina majority bakuthuganite tiu na ituma tutumire tukauga siasa no turinge different na twakatwe family imwe tukaringa siasa cia Jubilee na cia babangi na cietu cia NASA lakini tariki kenda tugatua twi Kenya imwe. So no love lost. I don't see it. Actually, anti ibakwenda NASA muno. Yeah. The problem nande ibabura bo abakinyira urabo bakikishira tulingire ndo inyokera wananchi thirikari kaen. Yeah, sasa watu kabulingira kura na bwe thirikari butonye lakini thirikari kae twate. Tiambo maita mathatu. Mukoloni ajiria atubanga atwira twi makabira 42 mbere Uhuru ayongera riri ingegicugia kuona kakuri kagana ikinya 43 no kuona lakini ukweli wa mambo indari commission nira yaandika katiba mpya myself makabira makenya inkruki ya 85 tiankwire makabira mathire magikagirwa amwe ingi kungurubwa pokero biobu ya Meru bioburi Kikuyu bioburi Kalenjin. For example, Kipsigis, Tugen. Yeah? These are different entities with a Kalenjin. We dig into the Kalenjin. Look at the Luyas. Tuna Bukusu, Nababangi. Lakini psychologically, Nabekirwe, Imukoro, Toayawe to Meru. Okayuki imenti, okayuki tigania igembe Tharaka, okabeta buria Meru. Lakini, tuena culture na tofauti. For example, Tharaka nimeragua, imenti nimeragua. Nimeragua. Kuni kuona ina ndio hata haina nituamenyere tigania. Ina nituamenyere. Tutarareo. So kuri kiri kitu kura cha kithirwa tukoria mutigeri kithirwa akaringira atungeria bana sakura na nikiuria tukwenda tuchokeria na yes kana no kiri namba SMS 40321 nikiuria tukuria kaiteneka na James ungekithirwa graphics yuri tayari tafadhali tuone polls kari hata mkadhai na umaru wa hello waheshimiwa Moses from Timau NASA Meru ni ndoto wakuje tua nothing Raila has done in Meru mutwiri karadho akawa mamia ruwa baba tosha rembera tungane baba na profesa wapate uongozi wengine wakawa yes mwambia Isaya Meru ni NASA wengine wakawa Jubilee itashinda mchana nikitonga kuma the wengine wakawa yes I salute NASA at least wa Kenya tupate change and sent gitonga akiwa Junja wengine wakawa no I'm an MCA aspirant and independent candidate kuma Chogoria and democratically we find NASA a failed institution since NASA team does not recognize our presence. Let them first respect the independent candidates for their political security. Yeah. Ukarika na president Narawire wena awetikira na James graphics ile tayari awetikania naye okay independent candidate okay umwe ndirirwa no ngakawa yes aha wow 66 barua bakaringira NASA atongeria banasa na bo 34% bakawa batiringira NASA wow antu iba kwenda NASA yeah lakini ndiri no gaikia mwario kanisene amwikire mbete tian correct bantu ago antu batiko dura Raila Odinga ibobongo bakwithurira thirikari yao turiwa nguso number 1 tunachukua serikali turundishie mwananchi tuli na Public Service Commission uramegwa yeah kwa Kiswahili inaitwa nini inaitwa mwingi yeah now okamera now is actually Government Service Commission okay nokona ibaba utomero kinya kuia kura asante sana bwana professor